smisao stvaranja jugoslovenske države, kako su je videli i sa strane Kraljevine Srbije, tvorci njeni, koji su doneli u saradnji sa Jugoslovenskim odborom ili budućim članovima Jugoslovenskog odbora Nišku deklaraciju sa ratnim programom Kraljevine Srbije 1914. godine u decembru. Oni su videli potencijalnu mogućnost i za odbranu suvereniteta i za ekonomski i za kulturni prosperitet svih južnoslovenskih naroda i naravno okvir državni u kome bi bilo rešeno i srpsko nacionalno pitanje okupljanjem svih tih, da kažemo, rasturenih pripadnika srpske nacije na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i čak i delova Ugarske. Dakle, to je bio taj vrhunski smisao i takvo je bilo i ponašanje jugoslovenske, odnosno najpre srpske, a potom jugoslovenske vojske u borbi za zaštitu svih teritorijalnih pretenzija jugoslovenskih naroda prema inostranstvu. Nažalost, u političkoj propagandi je iz jednog nerazumevanja ostao mit o tome da je nedovoljno zalaganje Beograda, kako se to govorilo i pisalo, uslovilo velike teritorijalne gubitke prema Italiji, čitava zapadna Slovenija i Primorska, posle onog plebiscita u Koruškoj, gubitak cele Koruške, zatim delove Jadrana, otoka i grad Zadar, tako da je ostala ta čak i jedna ružna floskula trgovina Dalmacijom. Kada se pogledaju, a sam se time naučno bavio, kada se pogledaju stvarne okolnosti međunarodne i ondašnje mlade kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, vidi se da protiv presezanja Italije, koja je rat završila sa armijom od 4,5 miliona vojnika prema vlastitim podacima i mornaricom koja je obuhvatala 122.000 mornara, oficira i drugog osoblja i jednim vazduhoplovstvom od nekoliko hiljada aviona, naravno onih ondašnjih, onda vidimo koliko su snage i Kraljevine Srbije i ostaci jugoslovenske vojske iz bivše Austro-Ugarske armije, koliko su bili inferiorni i slabi u odnosu prema mogućnostima Italije, koja je želela da zadobije stratešku granicu prema novoj državi, a isto tako da okupira sve one teritorije obećane Londonskim ugovorom, da eventualno izvrši okupaciju i same Crne Gore i ne dozvoli njeno ujedinjenje sa Srbijom i naravno da ima svoj patronat na celom albanskom državom, kao što je to nekad imala Austro-Ugarska. Dakle, prema toj sili su isturane male jedinice, koliko se to moglo, jugoslovenske vojske, sa onom opremom i naoružanjem koje je zaostalo od Austro-Ugarske i iz onog snadbevanja koje je srpska vojska dobijala od svojih saveznika još iz vremena Solunskog fronta. Ono što se vidi, to je da je državno rukovodstvo, nova zajednička vlada, pa i delegacija na konferenciji mira, da su činili sve da upotrebe to malo vojske na onim prostorima gde se smatralo da postoji prioritet. Tako da je, taj uporni pritisak u odbrani Dalmacije, daljeg širenja Italije, odbrana Boke Kotorske od eventualno Danuncijevog napada, borba na demarkacionim linijama i protiv italijanske vojske i albanskih organizovanih jedinica na jugu, odbrana Banata prema prisezanjima Rumunije,
Vidim da su sve i naravno ofanziva u Koruškoj u junu 1919. godine, ofanziva kojom je i uz srpsku vojsku jedinice učestvovale su i slovenačke jedinice, pukovi koji su bili formirani od strane Narodnog vijeća Slovenije. Dakle, to je bila, što kažu, neko bratsko krštenje u jednom zajedničkom ratu, i ako se pogleda na personalnom nivou, najveća grupa budućih generala jugoslovenske vojske Slovenaca je upravo bila iz redova onih koji su komandovali u vreme ofanzive na Korušku. Nije samo bio general Meissner isturena figura, bilo i drugi koji su bili na nižim položajima, ali su tokom karijere dobijali činove pukovnika i generala. Tako da i kad se gleda struktura odlikovanih za borbe u Koruškoj, pa na kraju i ustanovljenje spomenice borbe za Korušku, i sve ono što je pisano između dva rata o tome, to se upravo uzimalo kao primer kovanja tog bratstva po oružju, učvršćivanja legitimiteta zajedničke vojske u Republici Sloveniji, odnosno tada prostor slovenačkih zemalja, kasnije Banovina Dravska, i ostali su svi oni oficiri visoki srpski nekako pozitivno sentimentalni prema svom iskustvu komandovanja u Sloveniji. Naravno da je ta stalna opasnost od Germana, s druge strane od Italije, i ta nikad neugašena želja da jednog dana se ipak oslobode ti zapadni krajevi Slovenstva i Primorska ispod Italije, da je to bio još jedan od razloga što je uvek vojska i Kraljevine Jugoslavije, a kasnije i JNA, bila rado viđena na prostoru Slovenije. Moram da kažem da je u svojim ratnim planovima Kraljevina Jugoslavija uvek videla Sloveniju i zapadne delove Hrvatske kao teritoriju gde treba dati odsudnu odbranu od italijanskog prisezanja i eventualno ratne agresije, i zbog toga su jedinice i na Sušaku i u mnogim garnizonima, delnicama, Škofjoj Loki, samoj Ljubljani i drugim delovima uvek bile pojačanog brojnog stanja do pune formacije, slično kao što su to bile jedinice u Makedoniji prema Bugarskoj i prema Albaniji. Dakle, pun četvorna formacija kakve su onda bile, i to sa gotovo punim sastavom. Dakle, ono što ne bi nijedan narod za sebe mogao bez većih žrtava da uskladi svoje odbrambene mogućnosti, da u okviru jednog relativno skraćenog vojnog roka popuni sve potrebne jedinice za odbranu, to je mogla samo jedna zajednička veća država silom svog broja stanovništva, i tako da je taj vojni rok u Jugoslaviji zbog međunarodne situacije ipak bio razuman negde godinu i po dana, odnosno u Mornarici 2 godine, kasnije se i to smanjivalo na godinu i 3 meseca, odnosno taj đački rok na godinu dana. Na tome, tada u Kraljevini Jugoslaviji, čak i u vojnim časopisima, postojala je ta praksa jezična da se koristi kao službeni jezik
srpsko-hrvatsko-slovenački. Pa je u zaglavlju vojnih časopisa to tako bilo i stavljano, a isto tako tekstovi pisaca, oficira iz Slovenaca ili Hrvata objavljivani su na latinici, iako je tada u kraljevskoj vojsci ćirilica bila dominantno pismo. Ali gledalo se na drugi način isto da se i kroz obeležavanje borbenih tradicija iz prošlosti slovenačkog i hrvatskog naroda, naravno i srpskog, to na određenim prostorima gde su bili garnizoni u Hrvatskoj i Sloveniji, da se to upravo poštuje. Tako da su dan ili slava koju su pukovi obeležavali u Sloveniji najčešće bili vezani za stare slovenačke borbene tradicije i ono što je zajednički bilo bliže, a to su borbe u Koruškoj. Tako da u Hrvatskoj su, na primer, nazivi pukova, kao i u Sloveniji, isto bili vezani za te neke tradicije uže hrvatske, ili nazivi brodova su također trebali da predstavljaju to jugoslovensko jedinstvo, znači nazive ili pojmove bliske i Slovencima i Hrvatima i Srbima. Da pomenem samo to da je recimo razarači, kada su prvi je bio u našoj floti novoj Dubrovnik, a kasnije su bili razarači koje smo sami proizvodili u brodogradilištu Split. Bili su Beograd, Zagreb i Ljubljana. Jednako tako smo imali i Triglav i Kajmakčalan, borbene čamce, imali smo i druge brodove ili podmornice koje su asocirali na te zajedničke borbene tradicije. Naravno, kao i u socijalističkom vremenu, u pojedinim trenucima krize je dovođena u pitanje dobre namere jugoslovenske vojske prema svim njenim narodima. Isto tako u nekim krajevima su jugoslovensku vojsku prozivali kao okupatora, ali ne na prostoru Hrvatske i Slovenije, već na prostoru Crne Gore. Tu je bilo, da kažem, dinastičko, a ne nacionalno pitanje na dnevnom redu. I naravno nije trajalo u celom periodu, ali bilo je tih momenata negde odmah posle rata, a negde tek tamo krajem 30. godina, kao što je to bilo u Hrvatskoj. Dakle, politička raspoloženja su se menjala na jugoslovenskom prostoru i to je sve vojska pratila i današnje sačuvane arhive i jedne i druge armije pokazuju svu tu osetljivost, što je general de Gaulle na jednom mestu za francusku armiju rekao da je ona verno ogledalo stanja u društvu. Tako tu sudbinu nije mogla da izbegne ni kraljevska jugoslovenska vojska, a isto tako ni njena naslednica jugoslovenska narodna armija. Obe su počele zaista i tako su doživljavane od većine naroda kao oslobodilačke, kao armije koje su donosile oslobođenje od okupacije ili od vekova tuđinskog gospodstva. Tako je bilo od 1912. na jugu, tako je bilo na zapadu i severu od 1918. godine, naravno i od 1945. godine. Oni koji su tada poraženi, oni su sanjali neki svoj revanš i često kad bi im političke prilike dozvolile, trudili su se da naškode toj zajedničkoj državi i njenoj armiji i svemu onome što je po njima bilo istorijski nepravedno. Kada su ti isti imali priliku 1941. godine ili 1914. godine čak da pokažu kako bi oni se odnosili prema
onim drugima, bilo da su to ljudi koji su isto tako živeli vekovima zajedno pod Austro-Ugarskom, ali su bili druge vere, oni su to najbolje, kažem, pokazali i svoje tragove su ostavili. Deo tih snaga je učestvovao u rušenju Jugoslavije i 1991. godine, što je evidentno, o tome piše i zapadna i srednjoevropska literatura i sve više dobijamo izvora koji pokazuju koliko i taj međunarodni faktor bio na neki način odlučan i 90. 91. odlučan činilac, kao što je to bio i 41. godine, kao što je to bio i 1918. godine.